Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Furaha TV. Iyi ni pari y'umunsi, turagarutse content iyoboye izindi mu gutanga shwadiru kabisa ku banyarwanda zikomeza kugenda zifasha benshi kwikura mu ubukene binjira muri 5% ku isi hose, bakura inyungu muri gambling cyangwa se mu bintu bya betting kabisa. Icyo twaziye rero kubafasha uyu munsi rero nabwo turagarutse. Ni pari y'umunsi, ni tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka uracyari 2026 kabisa. Ni buri mushyashya turakwibutsa tunagusaba no mu nyungu zawe kugira ngo ubanze ukore subscribe kandi akazogera kugira ngo tugishyiraho shwadir igihiti kugeraho 5/5 bajye bahita bakuhimuruza ko udushyizeho. Nawe niba usanzwe hano ariko utarakora subscribe, nicyo gihe kugira ngo wiyandikishe mu bandi benshi batugiriye icyizere. Hanyuma dutangira tukwegera tunakwereka ama screenshot y'amapare tuba twagiye dutanga muri groupe zacu tugira zihariye za VIP. Yo mapare yose ugenda ubona rero nayo tugenda dutangamo mu gikari. Izo zose ni screenshot rero uragenda uzibona nk'iyo ku munsi w'ejo. Zose rero zose nizo twagiye dutanga. Nawe rero ubishaka urayishaka, ndagushyiriraho nimero ushobora kutwandikiraho ubundi tukagufasha kabisa. Nyirango zose ndabona ni message twagiye dukora ama withdraw, ibintu biba ari uburyohe cyane kabisa. Guys rero nawe ni wishaka no kutwandikira kuri nimero ku rubuga rwa WhatsApp, ukaza utubaza icyo bisaba kugira ngo twiyungeho nawe ucukubiri no kuribwa buri munsi muri betting kabisa. Uyu munsi rero hari UEFA Europa League ndetse na Conference League. Hari match twagiye tugutegura rero, tugiye kugwaho prediction bitewe na current situation za buri team, then nujya gukora amapari ugenda umenya ko ibyagufasha kabisa uko ukora ipari kabisa. Hanyuma duhereye ku match isaha y'isa 4, ni ikipe ya Omonia Nicosia iraza kuba yakira ikipe ya Rijeka. Ndaza kuba nguhereza rero uyu mukino kuza kuba ugura ko haza kuba haboneka matrist ibitego bigera kuri 2, ni over 1.5 goals. Bikaza kuba bigenda neza. Iyo niyo shwadir ya ambulance prediction ya mbere ngo haye kuri match dutangije ipari yacu uyu munsi. Hanyuma match ikurikiraho ni ikipe ni match irahuza gakipe kitwa Zrinski ndetse n'ikipe izwi yo mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League, ni ikipe ya Crystal Palace kabisa. Iyi match iraba ku isaha y'isa 45. Ndabangwereza kuba ugura Crystal Palace kuyitwara neza ikaba itsinda uyu mukino. Ni Crystal Palace win for okoko kabisa. Turacyakomeje rero twerekeza no kuri match yacu yindi ikurikira. Ni ikipe ya Panathinaikos Athens ziraza kuba yakira ikipe ya Victoria Plzen. Ndaza rero kuba mwihera kugura both team to score ko buri kipe hano iza kuza kuba ibona igitego cyangwa se reba mwizamu ryindi abenshi muzi ku izina rya yes kabisa. Turacyakomeje rero cyari pari y'umunsi, ngewe ndi kumva nita kwa Gladiator. Hanyuma ikindi match ni irahuza Ludogorets ndetse n'ikipe ya Fenerbahce Budapest. Twangoreza kugura double chance ya Ludogorets mu urugo kabisa. Dukubita tupangura twerekeza no ku yindi match rero. Match irahuza ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa ni Lille ya Ethan Mbappe ndetse iraza kubicakirana na Crevena. Ndaza kwangoreza rero kugura ko Lille itsinda umukino cyangwa kawanganya ni double chance ya Lille imuhira kabisa. Hanyuma ikipe ya Celtic iraza kuba yakira ikipe ya Stuttgart yo mu Budage. Ndaguhereza kugura both team to score yes muri uyu mukino, kwinjiza cyangwa subyite GG cyangwa goal byose ni kimwe. Hanyuma reka twerekeza no ku yindi match ikurikira. Ni agakipe kitwa Brann kaza kuba kakira ikipe yo mu Butaliyani yitwa FC Bologna kabisa. Ndaguhereza rero kuza kuba wigurira ibitego bigera kuri 2 muri uyu mukino. Ni over
9.5 goals kabisa muri uyu mukino, kaza kuba bigenda neza. Hanyuma umukino wacu dukurikira ni ikipe ya PAOK iraza kuba yakira ikipe yo muri Espagne muri La Liga ni Celta de Vigo. Ndaza kuba ngwereza rero kugura double chance ya Celta de Vigo gutsinda cyangwa akunganya akabisa. Turacyakomeje rero ni pari y'umunsi, niba utarakora subscribe ukora icyo gihe ugomba kuyikora. Hanyuma indi igemu ni Dinamo iraza kuba ikina n'ikipe ya Genk yo mu Bubiligi. Ndaza kwangwereza rero kugura iyi gemu nayo kwibonekamo ibitego bigera muri 2 ni over 1.5 goals kabisa. Turacyakomeje rero na match yacu ikurikira ni ikipe ya Fenerbahce yo muri Turukiya iraza kuba yakina n'ikipe yo mu Bwongereza yitwa Nottingham Forest, heruka kwirukana utoza Jandayish kabisa, nyuma yuko adakomeje kugenda yitwara neza. Iyi match ndagoreza kugura double chance ya Fenerbahce hariya imuhira muri Turkey kabisa. Twerekeze gatoya muri Saudi Arabia, ni Riyad Mahrez, nimvuga Riyad Mahrez umve Al Ahly na Najma, ndagoreza win furu mukoko ya Al Ahly kabisa. Hanyuma ikipe yitwa Fako yo mu Misiri iraza kuba yakina n'ikipe ya Petrojet, ndagureza kugura double chance ya Petrojet kuza kubitsinda umukino cyangwa se ikawunganya kabisa. Dukomeza rero tunerekeza ku musozo w'ipari yacu y'umunsi. Hano dufite indi match irahuza Al Ahly ndetse n'ikipe ya Al Ghona, ndagureza kugura win furu mukoko ya Al Ahly yo mu Misiri kabisa kwa Mohamed Salah. Iraza akaba bigenda neza kabisa, ni 2:30 ibitego bigera kuri match tugenda dusatira umusozo w'ipari yacu uyu munsi. Hari agakipe ni muri UEFA Conference League, hari agakipe kitwa Jagiellonia karaza kuba kakira ikipe yitwa Fiorentina y'umugabo witwa David De Gea kabisa. Hano rero ndagoreza kugura double chance ya Fiorentina kabisa, biraza kuba bigenda neza. Reka rero turebe match igiye kutugeza ku musozo wacu w'ipari y'umunsi. Tuyifuriza kugira ibihe byiza. Drita iraza kuba icakirana n'akandi gakipe kitwa Serge, uze kugura ku uyu mukino ubonekamo ibitego bigera muri 2 at least 2 over 1.5 goals. Niyo match tugejeje ku musozo. Tubushimire, nimero niyo twandikiraho ku rubuga rwa WhatsApp ukeneye ibindi twakubwiye haruguru. Reka dusubire ku munsi w'ejo, pari y'umunsi nakagaruka njye umvaga na Gladiator. Dusubire, ciao ciao.